Ngiyayikhumbula i-food pyramid. Nansi lapha ngiyayikhumbula. Sasifunda lesikolo. Isitshela ukuthi kumele sidle ama-grains kakhulu. Ngiyakhumbula i-base yiyo kwakumele igcwale emganwini, yikho vele sikhule sisidla isitshwala esiningi. Ekuseni sihle sivuke ngenkalakatha le-porridge. So nxa ngikutshela ukuthi it's not our fault. Kwakuyikho khona lokho. And so silabo 30 years. Mina sengi-above 40. Silabo 30 years siphambaniseka ama-cells elokhe ethatha ichukela eliningi. Kuthe after a long time ngenxa ye-metabolic health le esidumile, nxa ungakwazi sidumile, silama scientists labo dokotela were coming out to say asilungiseni siyaphambanisa abantu, sibafundisa ukudla izinto ezingayisizo. Abantu they are overloading the body. Umzimba can't handle izinto esizifaka inkalakatha zezitshwala lezinkwa lani sicina sesiba le-insulin resistance. Abantu sibafundisa phela nxa usidla ukudla oku-high kuma-carbohydrates lokhu kwenza ichukela liye phezulu. Susiba le-sugar crush. Umzimba uyabulokhu ufuna more food ngoba ama-cells atholanga ukudla. So yabona ukuthi sokwenzakaleni, uyayibona entsha manje nansi i-food pyramid entsha si-upside down. So sesikhangelele ukuthi nxa sisidla sidle more protein, more healthy fats. Ukudla lokhu ku-more nutritious emzimbeni, yikho okulapha ama-cells, yikho oku-regulate ama-hormones, futhi kusigcina sisuthi for a long time, ukuthi sikwazi ukuphumuza umzimba. Umzimba kumelanga, nxa ungakaku-understand, umzimba kumelanga uhlala usidla. Nxa ulokhu umuntu othi every 2 hours uyahlafuna, you're overloading the body, umzimba ufuna ukuphumula, uthole ukuzelapha. Bengithi ngokukhumbuze nje uphethe, hayi i-food pyramid layo sitshintshile. So lawe tshintsha umgano wakho, ya tshintsha bekusilimazana lokhu, sesizama okunye.